iya mbere ko dutangira filime yacu aya basi mambo vipi nuko dutangira filime yacu bimeze bite nakubwiye ngo mbazanira filime z'ubwenge ya filime umuntu yicara akareba ikamusigana mu mutwe akajya avuga atari koroka arasobanura none se kari byo nize superieur gusobanura nkabikomeza kaminuza mva magambo ngo ku muhanda kokayine bayita amazina menshi coke kandi crack jack rock jim nose kandi white coat filime bayise bro iyo nose namazina nyine bita kokayine nuko nyine namwe muyita ngibaba widi ngibici amazina menshi cyane ngo kokayine iva mu bibabi bita koka bikomoka mu misozi ya Indian iyi misozi usanga iva muri Colombia imanuka muri za Chile za Argentine hafi hose bira bihugu byinshi koraho ikumva no kumoka ibibabi bivamo kokayine ngo ubwoko bw'abitwaga Incas bigeze gwekenya kuri ibyo bibabi barasara baravuga ati niba bitwoherereje n'Imana y'izuba rwose yitwaga Manco Capac kandi agasanga ari nawe wari umuntu nyine wavumbuye ubwo bwoko mbega niwe nkuko tuvuga gihanga ngo bishana nuko utangiye filime yacu batubwira inkomoko y'ibi bibabi byakuvuyemo kokayine ubwo ab'Espanyol baza gukoloniza nanone bageze kuri ibyo bibabi barenga bumva ni ibintu bitabaho ndetse baza no gusora itegeko rivuga ati ibyo bibabi bishobora kuba bituma umuntu amera nk'uwafashwe n'amadayimoni we ibibabi bya kokayine Espanyol bizi buriya yakolonije biriya bihugu byo muri Amerika Latine hafi ya byose byo hepfiriye nabo baza gukoloniza ibyo bibabi byabateye ubwoba bivamo kokayine ni bya cockbush turebe ukuntu bitunganya arabisarura bakabizana hakuri no bakabikorakora muri filime witonze bakaza bakabikandagira nka kuri mu Rwanda dukandagira ibitoki biva mu muto bakaruza kuva mu urwagwa hagakomeza hashya ibyo bibabi bakabikamura kubikamura amata cyangwa umutobe w'ibyo bibabi uzufashe bagakomeza bakabikurikirana gahoro gahoro barakubwira ngo mu myaka y'igihumbi za 600 Kiliziya Gatolika n'ubwami bwa Espagne binjizaga amafaranga menshi avuye mu bihingwa bya koka bega avuye mu biyobyabwenge Kiliziya kitwika yariye no ku mafaranga ya kokayine we Kiliziya reka bayobozi ngo ni y'icyuma amagambo kubabwira ibyabaye mu 1870 haje gukorwa umutobe wakorwaga mu bibabi byavaga bya kokayine babyita coca leaves ni bibabi bya kokayine baje gukora umutobe yitwa vin mariani uwo mutobe waragiye uragurishwa cyane mu Faransa Irondereza New York uwo mutobe yitwa vin mariani wari ukoze muri kokayine cyangwa se nkuko wayininye wumva wayini ikoze muri kokayine kokayine barakora ukuntu bayifunga uwitwaga Thomas Edison n'uwitwaga Papa Leo wa 13 nibo bamazaga iyo nibo bari ba brand ambassador w'iyo nzoga ikozwe muri kokayine ibaze papa mubona nk'uyu papa uriho yamamazaga inzoga ikoze muri kokayine agafatanya nande ko brand ambassador n'uwitwaga Thomas Edison icyamamare muramuzi yavumbuye ibintu byinshi Thomas Edison ubundi bavuga ko yanywaga iyo wine akanayamamaza bitewe nuko yamufashaga kuvumbura ibintu agakora akazi kataryamye ataruhutse nyine igatuma bamaso avuga ati nikora nka wine ikoze muri kokayine ndakomeza ntekereza cyane sinsinzire muri ibintu byinshi Thomas Edison amuzi yavumbuye ibintu byinshi mass communication yavumbuye sound recording yavumbuye motion pictures n'umuhanga cyane yavumbuye ibintu byinshi cyane ibaze rero ibyamamare Thomas Edison umunyabwenge si yigeze igira na papa wa 13 papa ntago ari ikigoryi bari ba brand ambassador w'inzoga ikoze muri kokayine na kataraka nzakabazanira bangira ngo mumenye amateka cyane cyane ibiyobyabwenge kugira ngo tubashe kubihashya ngo nanone nyuma yuko Atlanta ihagaritse
inzoga muri leta ya Atlanta muri Georgia uwitwaga mu 1845 uwitwaga John Pemberton muramuzi yarongeye afata ya nzoga yarikoze muri kokayine ya wine ayihindurira formule kumva John Pemberton ndaza kumubabwira muramumenya nawe ariko mukurikira ukuntu kokayine bayipakira bayigurisha hirya no hino yaragiye John Pemberton agufatira ya wine ayikuramo yongeramo kafeine muri cya kinyobwa cyamamazwaga n'abantu babwiye cyari gikoze muri kokayine akuramo wine yongeramo kafeine ikinyobwa cyita Coca-Cola John Pemberton niwe muntu wavumbuye icyitwa Coca-Cola mubona kuri iyi si kokayine yari iri muri icyo kinyobwa umuntu wakoze Coca-Cola witwa John Pemberton byagenze bite rero kugeza mu 1903 Coca-Cola umuntu wese unywa icupa rya Coca-Cola yabaga irimo amagarama 6 ya kokayine na ibintu byinshi n'urumogi n'ibiyobyabwenge byinshi cyane kuko muri Atlanta Georgia mu 1904 nibwo bahagaritse icyitwa inzoga gutyo gihe nta nzoga yinjiraga muri Georgia Atlanta bahatuye ubu ngubu ndabizi murabizi neza wenda nimba mufata amakuru Coca-Cola ya kera yabaga irimo amagarama 6 ya kokayine ubundi muri shuwa ko kokayine bayimaze muri shuwa cyangwa niho bibera iyi filime turi kureba ishingiye ku bintu bya nyabyo byabayeho ni story y'umugabo wongeye wabayeho witwaga George Janga na n'uyu munsi genda wandika iryo zina muri Google uraza kumubona ni ibintu bya nyabyo byabayeho barakwereka John Deep uramubonye ariko ibiyobyabwenge nuko babipakira dutangiye filime yacu bimeze bite We good? Oh yeah. Mrs. Sabi, Mrs. Sabi. Yeah, we're... Katwikomereze. Bimeze bite? Barakwereka imujyi nuko babipakira. Mugabo dutangiranye n'icyamara mwita John Deep. Karimo cyane. Bikapora kwereka by'urumogi. Doraho babise. We good? Meze neza? Meze neza. Good, yeah, we're good. We're beautiful. Bintu ni sawa na amahoro. Dutangiye filime. 100% pure Colombia. Iyi kokayine ni 100% muri Colombia. Here is the driven snow. Ewana n'urwerere nono n'urubura. George Young. Amazina yanjye bita George Young. Number 19. Ndi imfungwa 19 004. Rebe nutuganirira. Was born in New England. Navukiye muri New England, Massachusetts, ahitwa Weymouth. That's me. Woni nje? And that's my best friend. Iyo ni inshuti yanjye Magaratuna. My dad ran a plumbing and heating. Apongera afite company ikora amatiyo y'amazi. 10 employees and did. Afite abakozi 10 n'amamodoka 3. He was my hero. Yari intwari yanjye. Papa, ntwaye skate sinagwa na rimwe. Uyu munsi twari kujyana ku kazi papa. Sezera umwana usugenda. I'll talk to my boy as long as I... Wenda vugana n'umwana wanjye igihe nshakira cyose ubifite wabona abakozi. Ukavugana n'umwana we. Umwana utuganira yarakuze. You really want to come? Urashaka kuza. Iyo nkuru bari kutwereka ni mugabo witwa George Young wabayeho. Ske. George Young akiri umwana yabanaga na papa nguyu. Uyu mugabo yabayeho namukwereka. Uyu mugabo ni cyamamara razwi yakoze amabara. Katururi. Money. Amafaranga. M-O-N-E-Y. Worker, but he didn't make enough money to. Papa wanjye yarakoraga cyane ariko ntiyishyuzaga amafaranga ahagije. She thought she'd married above her class. Mama wanjye mvaga arashyingirwa n'umukire aza gusanga papa n'amafaranga menshi afite. Truth was, ukuri kwari it got slow and we were broke. business ya papa yari ifite amafaranga iza kugenda ihomba. Please, not in front of the... Umugore y'amafaranga abuze mu rugo nawe uramuzi to. Umugore yise yahukana. Nawe wacyana wisubire umugore yarahukanye ntabwo yabana n'umugabo udafite amafaranga. My mother would leave. Inshuro zose mama wanjye yahukanaga. She embarrassed him. Uko papa wanjye byamusebyaga kose. He always took her back. Yaremeraga akajya kumucyura. He loved her. Yakundaga mama. God, he loved her. Nyagasani yaramukundaga. Yaremeraga akajya gucyura umugore nubwo umugore amubwiraga ati nta mafaranga nta mugabo kurimo uri imbwa. You right? Meze neza. Umugore yarahukanaga akagaruka. Hiya, George. Bite George umwana yitwaga George. Ndi mu rugo ndagarutse. Come on, give me a hug. Ngwino nyambiri. Mwana aranga. Wewe wirirwa utuka papa ngo nta mafaranga afite n'imbwa abana baba babibona mwa abagore mwe. Impamvu sa umwana arakuza avuga ati ntasa dunta nkeneye kubona. George barabonye imyitwarire nyine. Father, hug. Ngwino yambire nyoko. Mwana yari yumvaga natishimiye mama we. Cyeyi wahukana urugo rwe ngo harimo ubukene. For 10 years, imyaka he 10 worked his ass off 14 hours. papa wanjye yakoraga ku munsi amasaha 18 mu cyumweru. He didn't care, as long as we were happy. Icyo yabaga ashaka nuko
kwishima njye na mama ndakora iki But in the end, he didn't make enough. byaje kurangira buze ibiceri Slowly but surely, abura buri kimwe bankrupt. twarashiriwe burundu Let's get some ice cream. tujye kugura ice cream Dad, I don't care about ice papa nta musore wakoze ibigwi arazwi isi yose iramuzi bamwiga no mu mateka uyu mugabo turi kureba ibigwi bye kubera hiti yakoze mu biyobyabwenge nuko yatangiye ubuzima bwe bari gukwereka umuntu wanyaye wabayeho yo kuri kano baje kurumwa ko barucuruza nabo batangiye kujya barumwa mane ribona kuzanira Dori George rundi muntu mukubiswe bahuye Ian What the fuck are you doing out here? urakora iki hano Oh man, I'll tell you, I was walking down the beach. nari ndi kumanuka ari ku beach ndi kugenda Who do I see? uzi icyo nabonye Guy. nabonye no mu gihinga No, you guys were living out in California. ntabwo nari kuma muri California Out here. On vacation, man. naje mu karuhuko se I'm on my way back to school. njye ngiye gusubira ku ishuri naje mu karuhuko Join, you want to do the honors? bagwaye urumogizi Too fucked up. mani rwanyishe Fuck yeah. mani witira I've never renze seen anything like this. ntabwo nigeze mbona urumogi ruryoshye gutya Right on. koko umve uyu ni umunyeshuri ga kaminuza wari wabasuye dore urumogi cyo rwa mugore Stone. man rwa nkomi Fucking stone. I'm fucking stoned rwa nkubise Really stone. man nikoze Fucking stone. yewe nitayemo nuko baba bavuga Stone. witayemo kirekire zike rwabakubise hose Man, I wish there was stuff like this. urumogi nkuru nakifuje ko rwakabaye ruri ahantu mba ku kigo ku ishuri You know how much money? muzi amafaranga mwakorera East? muramutse muje mu burasirazuba No shit, Kev. hano bari mu burengerazuba bari muri west Huh? za California When there's stuff to move, it's too easy not to. man urumogi nkuru bibashe kubona ukuntu muruzana 50-mile radius. muri kaminuza nigamo nini Hearst, BU. Smith. man haba abantu benshi abanyeshuri bakunda urumogi abanyeshuri 100,000. higa abanyeshuri basaka ibihumbi ijana b'abakire Never. b'abana bo mu mbyeyi Nothing good anyway. uru rumogi bajya barugura cyane $100, son. ibaze ko ku cyumweru nkoresha amafaranga 400 y'urumogi amadolari 400 yahise aza kureba pushayi Barbara flies back east twice a week. Barbara mu cyumweru wa mukobwa dukundana Barbie atukora mu ndege inshuro ebyiri ajya muri east 100 pounds a week. turamutse tubashe kujyana urumogi mu ndege cy'urujyana muri east twakora amafaranga menshi cyane yaje kureba pushayi mukuru Telling you, Derek. ndakubwira Derek What's up? twagurisha I don't know. batangiye gupanga kugurisha urumogi muri kaminuza Espa. urumogi rwiza 500 a pound. uzi ko ibure twajya tuyigurisha amapawundi 500 It's already been negotiated. twamaze kubiganira He's their way. amafaranga aradutegereje rebe That's right. baje kubiganira n'abanyabiyobyabwenge umusore tangiye kugenda atangira gushaka kuzamura standard ye I want y'imigurishirize you to be my partner on this thing. ndagira ngo mbere umwunganizi Derek 50-50. tujye tugabanira hagati 50 na 50 Math. That's over 30 grand. nubara neza ku cyumweru tuzajya twinjiza ibihumbi 30 by'idolari $1,000 a week for you. utware 15 by'idolari ntware 15 ku cyumweru by'idolari nyagasani And I just deal with you. niwe wenyine turi wipanga No one else. na Babura umukobwa ukora mu ndege uzajya utufasha rebe I don't know. East Coast. gusa muri East Coast Plane. indege I simazi know it. It seems really risky. ubwo ndumva ari muri risk Stewardess. uyu mukobwa akora mu ndege ni stewardess Eggs. ntago basaka cyane ntago basaka turi mu myaka ya kera abakobwa bakora mu ndege usanga batabasaka cyane barakorera ku kibuga cy'indege cya Los Angeles umusore atangiye kugeza n'ibikapu abitwaje umukobwa ukora mu ndege cyuzuyemo urumogi umukobwa akahita yinjira ku kibuga cy'indege baramuzi ni umukobwa nawe witagamwo kudana n'ibandi arakwereka none indege yari kugendaga ikikubita yitwaga Boston umukobwa urumogi akahita arukurayo akahita ahura n'uwo musore uga muri kaminuza bakahita barumuha akahita arufata ku kibuga cy'indege urumogi akahita arujyana muri kaminuza kurugurisha i Butare ndagira ngo urebe filime urumogi barunyuzaga mu ndege barukura West Coast barujyana East Coast barakwereka umukobwa kabiri mu cyumweru yakoraga dukenera urumogi rwinshi urumogi rwatangiye kuba ruke muri kaminuza ahubwo bagatuma rwinshi rurenzeho nyagasani rwatangiye kuba ruke abana bararukunze kuko rwari rumeze neza umukobwa ukazanye urumogi umva abanyeshuri bakeneye urumogi rwinshi rurenzeho rwababanye ubuki kugira ngo nkore iki I can only carry 2 njyewe bags. ibikapu bibiri nibyo nemerewe kandi nkora kabiri mu cyumweru Frenzy on my hands, alright? You tell George it's a small. bwira George ngo urumogi ari kohereza ni rukeya amafaranga aramutegereje ashaka ukuntu urumogi rwaba rwinshi arebe ngo arakira George bakibimukoze yahise atangira no kunyuza urumogi ku nzira y'ubutaka yahise anyuza urumogi inzira y'ubutaka arwuzuza bisi guhita uyikodesha rumwe ruce mu ndege urundi ruce hasi
umusore yari yakamije agomba gushaka amafaranga. Uyu ni umusore witwa George Young, ni umugabo wabayeho wa nyawe, arazwi. Cyo kuri gwandikamo George Young barakubwira ibi. Bagore namwe bagabo, Kevin Dole bazanye urumogi dore amafaranga babaze ibihumbi 80, 28,000. ibihumbi 120 by'idolari. Ibaze turi mu 1960 na ibihumbi 100 by'idolari icyo gihe. Byari nka miliyoni y'idolari y'uyu munsi. George ni kibazo cye na Kirenga. Cheer up. I mean, half of this is ours. We're fucking rich. Man, tugiye kuba bakire. It's not enough. Amafaranga ni make, umusore ntiyanyurwaga. What are you talking about? Uravuga ibiki? Setup is wrong. Man, ibyo dukora ntabwo ari byo. Working at the end of the day, we're still paying retail. Man, mwibuke ko ari abandi natwe twishyura amafaranga ni make, umusore ntiyanyurwaga. Get to the source. Dukeneye kugera ubundi urumogi ruturuka he? Get middle too. Natwe baturanguraho bafite ruki urumogi ubundi ni hehe ruhingwa? Urumva umunye business, umuntu ufite imitekerereze yagutse, ubundi mbere yo kujya kurangura urumogi twageza aho baruhinga. Yaratangiye kubona ko urimo amafaranga. Either one of you guys speak Spanish. Muri mwe aruvuga icyesipanyoro ngo mbereke icyo dukora. Kimara kubona business iri kwinjiza amafaranga, ese avuga ati amafaranga mbonye nyashore muri iyi business irimo ibiceri, noneho nyaguri. Bahise bamanuka muri Mexico yitwa Puerto Vallarta mu 1969. Bahise bimanukira ku isoko y'urumogi bajye kuruhiga. Muri bibonye amafaranga mu kazi ukora, biba byiza iyo ushoye mandi menshi uko uba ufite icyizere kazaboneka. Marijuana. We mwamuza ahantu haturuka marijuana, baje muri Espagne. Smoker? Urumogi Some pot? bamanukanye n'aba bakobwa baza kubaza niho urumogi baruhinga. You know we can get some pot? Uzana twakura umugira api bari imanukiye baze gushaka imirima haniba. Muri Amerika Latine buri hafu urumogi rwinshi. We muzana twakura umugira Mascra. baje kubaririza bazenguruka Espagne babariza imirima y'urumogi haniri. Kuko bari bamaze kubona ko Amerika ikeneye urumogi rwinshi. Ko bakabashe bageze no kubashinzwe umutekano. Barashaka isoko y'urumogi. What? Na Derek baramanukanye. Go ahead. Bo kibara kirukana ni cyaduri. Cya kindi cyabafasha gucuruza urumogi muri kaminuza. George arwaje ko bari iyo bita George. De veras quieres mota? Waza tukajyana tukaganira. Hari umugabo waje kumureba umeze gutyo. Bamaze igihe bari gushaka imirima y'urumogi haniri. Umusore arabashe kumutwara. Bari kukwereka ibigwi by'umugabo wabayeho. Uyu mugabo yabayeho apfa ejo bundi mu 2021, ariko na n'uyu munsi ibigwi yakoze mugabo avayo. Bari kukwereka ubuzima yabayemo. Santiago que pasa ni ibiki? Cyo ni cyesipanyoro nge mbabwira. Zana Americano. Wowe umunyamerika? Te lo traigo. Katori. Agara umugambanyi. Hola. Bite. George, mucho Bayita George. Mucho gusto con usted. Mucho gusto. Confías en él. Seguro. Ramon tells me you're looking for some motor. Ramon yambwiye ngo uri gushaka urumogi. Yego. Okay. Búralo. Umugabo aramuzana n'umusaza uri hano. Mufungura shamo mwirika imifuka. Something like this. Ukeneye ibintu nk'ibi imifuka. Yeah. Wacururizaga mu mashashi ageze mu mifuka. I'll take it. Urumogi ndarutwara. Él dice que quiere todo. Uraseka avuga ikiri mu yatumva. You're funny. Urasekeje niko mvuze. Really? Koko How much will you be needing? urishyura ukeneye urumogi rungana iki? All of it. Imifuka yose rero ndayitwara. Yeah, I'll come back in a week. Ahubwo nyuma y'icyumweru nzagaruka nzanye indege muyimpakirire muyuzuze. Oye, americano. Mu cyumweru kimwe. Maybe we're going too fast. Ahari menye uri kwihuta A cyane. little, and then We banza utwara agafuka kamwe utazaguhombera. Yeah, but I don't need a little anymore. Jesse nkeneye urumogi rukeneye rwinshi. Yaramaze kumenya ko urumogi rukenewe. Está loco. Umusore n'umusazi niko batangiye kuvuga. Un momento. Hang on a minute. Hang on. Uretse gato. Senor. Umva. Tell you what. Ubwire What about I come back reka nzagaruke and I bring you, say, nkuzanire $50,000? ibihumbi 50 by'idolari. Alleviate some of your concerns. Ayo mafaranga ari cyo gutwaye. Amigo, Nshuti. you bring me $50,000. Unzana ibihumbi 50 by'idolari. Nagukubita urumogi rwose ushaka. Bahise baza gushaka indege. Stealing a plane. Umusore yari ari gutekereza byagutse isoko ry'imicururize byo byenge yasanze riri lokale tangira kurigira international. Indege tuyebe. Bite hano usanga ari ikibuga cy'indege abantu bazaga parika amadege yabo bakigendera. Baraba ari abakanishi batazi nyiri indege nindi. Hano baje bigize serie baza kwiba indege. Basore mbifurije amahirwe mwana tuzahurira mu butayu. How are you doing? George, Ko bazahurira mu butayu. phone my old man a million times, okay? It's not the
Now the taking off part you gotta worry about it's a land. mani guhagurutsa indege rero nagiye mbyigishwa ariko ntabwo mbizi neza ariko guhagurutsa indege biroroha ahubwo ikigora ni uguparika n'ubundi niko bimera guhagurutsa indege biroroha ariko guparika byaramujabutse baje kuri wa musaza uruhinga wibera muri Espagne bahise bahagurutsa indege baza gushaka umusaza uruhinga muparika we parika indege nibyo bigoye umuntu nk'uyu w'umuraro waranyweye ibimogi ariko umurara imihanda bamwereka ati batwara gutya agaca yiyaminiye turano dukoryo kumbe nagazi ko byabacanze bahise basa ni wa munyeshuri ga muri kaminuza yatangiye kubereka diri uko zikorwa kiza gukubura uri umugabo urindi ijambo ryawe uri bukumbi 50 nagusezeranije ntago ari byo ndi bugohe gasani ahubwo nakongeraho 25 ndaguha 75 uyu mugabo aza agaciro kuri umujyi muri Amerika ku buryo gukongera 25 by'itorero byari byoroshye gasani urumogi ariko barupakira barukura muri Mexico bahita baruzana mu butayu ahantu polisi bitari bari baza kurupakira urumogi rwuzuye indege nyegasani iminsi yaragiye icuma abana baragenda babona amafaranga Noheli nziza Derek urumogi bari basigaye basana kuri Noheli nibwo baba bakozemo ikirugu mbega byiza urumogi rw'umwimerere apana injaga uri umunyabwenge George uyu nawe ndamuzanye mu kazi This would make a fabulous Christmas card. iyi ni Noheli nziza ya mbere nigeze mbona musane kamera we turya ifoto batangiye kurya ifoto barakwereka George na Sherry we iyi nzu ni nziza barakwereka muri 70 yitwa Acapulco muri Mexico umusore yisaza kuwashaka inzu gasani dore we na Sherry we What do you think? Are you kidding? tekereza iki iyi nzu urayishaka yego tugiye kuyigura umusore tangiye kugura amazu ntacyo yikanga umugore wanjye apfa kuba yayikunze gusa yaragiye kugurira inzu nziza cyane ifite piscine we na genge bakajya birirwa bidagadura mansion bya bisu binini cyane tururi amafaranga y'urumogi yaragiye arabaryohana byari ibihe byiza by'ubuzima bwacu uko twari barindwi twari nka famiye twarakoze cyane turakina cyane nta kindi twari twitayeho byari byiza ibi filime amafaranga ari kuboneka mu rumogi ubwo imyaka niko yicuma umaze imyaka nk'itatu ari muri business I can't get over the size of that ring. I just love it. iriya meta rwose ngena n'ubusindi kuyumvisha ndabona irenze cyane nayikunze umwana yaje kwereka rero umugeni ababyeyi Yes, of course. ababyeyi nabo batangiye kumeneza yuko mu yakundaga amafaranga kuva kera iyo yaburaga mu rugo bararwanaga What is it? 2 carats? harya iyi meta ifite karats ebyiri I don't know. Yes. amabuye y'agaciro yabarira muri karats Darling. George, you might want to get that insured. iyi meta rwose muzayishakira siranse batazayimwiba gutyo ariko mwana wanjye iriya meta boye ko y'amafaranga yo kuyigura gukorera umushahara muke Shut up, Fred. Shut your big fat mouth. nawe giye ku mwana akora amafaranga nimba warayabuze Yes, layaway. Something. ni layaway kwa kundi ufata ikintu ukagenda ukishyura gahoro ukazagitwara nyuma Big old tight one. umwana niko yaguze iyo meta And money. kumva umwana afite amafaranga menshi George, tell your father. iyo karavugavuga bano babyeyi bakuze bahora batongana kubera amafaranga umugabo atarafite papa ni layaway sibyo iko naguze iriya meta uko ugenda wishyura ahantu nka nyiri umuntu ukamukubita ijana ejo senkani mpaka amafaranga yose ashizemo sheri kuko bakundana atangira kuva amaraso mu mazuru Bro. ubuke bose banywa ibiyobyabwenge byinshi we n'umukobwa bakundana yari yaje kumwereka ababyeyi ntabwo bazi ko umwana acuruza ibiyobyabwenge ubona afite amafaranga menshi gusa urabizi taha Oh, come on. You haven't had your. ntarubwiriye uturyo utumare twa anteri wapi bya bindi urya mbere utegereje main course Better. It was lovely to meet. acaho Give your mother a call in the morning. Okay, Mom. ababyeyi bari hano What a lovely girl. nuko umukobwa mwiza Is that all hundreds? ayo ni amadolari y'amajana umwana nayo asigiye papa we umwana yarakize asigaza ababyeyi akabasigira ibiceri bibaza hakura ibiceri Would you be bummed out if I didn't go to Chicago with you? No, not if you don't want. wigendere Listen, I gotta apologize. bare kubera ukuntu ababyeyi banjye bameze They weren't that bad. They were kind ntabwo bari babi njye nabonye ari sawa I'm not sure about that. sinzi I want you to promise me something. ndagira ngo nsezeranye ikintu You kimwe to promise me that we're never gonna be like. sezeranye ko tutazigera tuba nk'ababyeyi banjye I don't want to wind up like. sinshaka kuzigera mera nkabo mama yahoraga yanze umugabo barwana ngo ni umukene
hauze umugore mu bantu ufite ibiceri gusa byabura agatangira kukwita imbwa. Give me a car. Ubundi ngiyo umugabo atahana akamverope karimo ikintu, umugabo byarangiye afunzwe dore umugi bamufatanye bwa mbere. Arashinjwa gusanganwa amapaundi y'urumogi 660 ubwo ni nk'ibiro 300 na muri Chicago 72 yafashwe. Your Honor, I'd like to say a few words. Reka ngira amagambo make nkubwira bamufatiye mu rukiko turi confidence y'abagafite yari afite amafaranga menshi. This court, sir. Haguruka uganiriza urukiko. Yene. In all honesty, man ngiye nkubwisha ukuri. feel that what I've done is a crime. Ibyo nakoze nagari icyaha. I think it's illogical and irresponsible for you. Ndetse nta bwenge mwamufite byabari n'ubugoryi kumfunga. What did I really do? Kuko nutekereza ibyo nakoze. An imaginary line with a bunch of. Ngewe icyo nakoze nukunsanga n'ibihingwa bike bike. Say I'm a thief, but where's it? Ntago ndi igisambo, nta muntu namenye inzu ye. Nutuna ndi gukoresha kuri Noheli. Looking for someone who's never weak but always strong together. Je nago nigeze mbumunyanege nye ndi umugabo ukomeye. Someone to open each and every door, but it ain't. Ndetse ndi umuntu aho ngeze hose bankingurira umuryango. No, it ain't me, baby. Nyagasani. Me you're looking for, babe. You follow? Byo mvuga urabyumva. Yego. Gosh, you know, your concepts are really... Ariko ibyo uvuga biratishishikaje pe Mr. Jean. Thank you. Yego. Unfortunately for you, the line you crossed... Ariko nanone umurongo wararengereye. ...you brought with you were illegals. Niyo mpamvu kugira ngo tukure kure. 20,000. Urishira $20,000 by'idolari tukure kure. Next case, Your Honor. Kindi kirigo na amafaranga make ku mugabo nk'uyu. Hari buri cyaha cyose hari ahanze usanga gifite amafaranga wishyura ukarukurwa. Nimba wakubise umuntu ukamukura amenyo ukamuvunagura ishyura $200,000 ubusohotse. Vuba vuba nimba uri umukire ubwo wemereye kujya kubita abantu gusubira cyaha ni ikibazo. Umusore bahise bamurekura nawe aburana nk'umuntu ubizi ko afite amafaranga. Yaje gura na sheri we. Babura umwe batangiranye uyu ni nawe wamunywesheje urumogi rwa mbere. Ntabwo wakabaye washana. Ntabwo ari guhomba ibyishimo. Sheri we. So, None. what's the verdict? Umwanzuro uravuga ngo iki? Urukiko. The lawyer says he can Avoka yavuze ngo plead it down to 5 years. ngo agiye kuburana barebe ko imyaka bayikura kuri 5 bakayigira 2. 2 years. Imyaka 2 niyo bagiye kugufunga. 2 years. Yego. George, I can't wait that long. George ntabwo nagutegereza imyaka 2 uri muri gereza. What, are you kidding me? You're not gonna wait. Uri kunyinisha. What's that? I don't have 2 years. Nta myaka 2 nsigaranye ku isi. Nyagasani. Umukobwa wamuzanye mu kazi bakundanye bwa mbere niwe wamwinjije muri business y'ibyo bwenge. Yaramubwiye ati nta myaka 2 nsigaranye ku isi. Bikirasigaye yicara akava amaraso mu zuru. Oya. Katururi. Musore yagize mu ubwoba. Yeah. Katururi. Umukobwa yarashyinguwe. Bari kugenda bakwereka ubuzima bw'uyu musore. Uburyo yagiye azamuka agakora ibigwi byatumye isi yose yikanga. Bari kwereka yatangiye ari umusore usanzwe nk'abandi. Yeah. Baje gushyingura Barbara cyase Barbie wari wapfuye. Yari sheri we. Ndetse rero mukubise na fiançaye benda kubana nk'umugabo n'umugore. Yaje gushyingura. Birabiyobye bwenge muba mwiyahuza gake gake nago bibura ingaruka zisiga. Ubinywa wumva uri furi biryoshye ariko iyi ngaruka zaje. The cancer changed everything. Kubura Barbara kubera kanseri yamwishe byahinduye buri kimwe. Ndetse abo twakoranaga bose twaratandukanye. Tunagumye muri Mexico. Sinzi byamubayeho. Twese twaraburanye ya genge yose twatangira. Navuye muri Chicago njya gushyingura Barbara. Kandi leta yarabimbujije. Ibyo byangize uhigwa na leta. Nari maze umwaka ntabona ababyeyi banjye. Byemere cyangwa mubihakane nari nkumbuye ababyeyi banjye. Uyu musore urumva yari yarinze ari ukuntu leta ikubwira ati ntuzasohoke muri Chicago kubera icyaha ushinjwa hari amafaranga wishyura ariko ntuzasohoke muri uyu mujyi. Umusore kubera gukumbura ababyeyi no kubana na genge yari yongosha ajya kureba ababyeyi be. Ajya gusura ababyeyi. Asohoka muri leta imwe ajya mu yindi ubwo ni icyaha. Nimba kubwiye ngo ntuzasohoke muri Kigali ukajya i Muhanga bikugira uhigwa n'amategeko yo gufasha baragufunga. Umusore yaje gusura iwabo. Ya genge yose uko bacuruzanaga ibimogi baratangiranye bari baratandukanye baraburanye na tuna bakuranye.
Mexico. tunari hari muri Mexico About it. narabyumvishije mama we I want you to know ndagira ngo umenye ko I'm deeply sorry about your girlfriend. mbabarire rwose ku byabaye kuri sheri wawe wapfuye yitwa Barbara. Nice girl. yari umukobwa mwiza mama we vaya Mary You be getting the money I send you? amafaranga njya nkoherereza ugiye abona Getting the drug money. ya mafaranga ukura mu biyobyabwenge wabo barabimenye ibyo akora yego njye nyabona sako kanongeyo nimba n'ubundi yakoresha kari ngombwa ni nyine ko njye nyabona ngamukura mu bimogi mama wakunda amafaranga kuva kera katurure mwana wanjye ukora ibiki George Georgie! Georgie! George, I thought I heard something. numvise ijwi ryawe sha ni muze yamaze gusaza ngwino mama ntaga cyaho kanamenya niyo bamenye batakibura amafaranga mu rugo kubera umuhungu ako yaranashaje ubu yakwahukana ajya he mbere barakenaga kayita bagiye mu maniga kazagaruka Wind always be at your back katurure and the sun upon your face. And may the winds of destiny carry you. hano bafite amagambo bavuga we na siyo bagiye kunywa United Gin Cheers, pal. tumwe mu papa amusukira mu United Gin binyweye Alright. mbese neza ni papa n'umwana barara banywa United Gin baganira ibiganiro by'ubwenge bari bamaze umwaka batabonana nabaye ntuje Really loved her. shire wapfe wamukundaga Yeah, Dad. yego papa I really did. namukundaga rebe Are you mad at me? warandakariye No. wapi Yeah, you are. kubera akazi nyine akora barakamenye Tell by the way you're looking at I'm me. not mad. papa buryo ndebamo ndi kubibona ntabwo nakurakariye I just don't understand what you're doing. ahubwo ntabwo nasobanukiwe ibyo ukora Understand your choice. sinumva n'amahitamo wafashe Looking for you. abapolisi baba baguhiga ubu I know. ndabizi aho kwicwa n'inzara nzicwa n'inkoni papa kinywera na simbera itabi I'm great at what I do, Dad. papa kano kazi nkora ko gucuruza ibiyobyabwenge ndi umuhatari muri ko Really great at what I do. ndagashoboye pe Let me tell you something, George. ngira icyo nkubwire George You would have been great at anything. ikintu icyo ari cyo cyose wari kujyamo wari kugishobora ukagikora neza utari ukuvuga ngo ni ibiyobyabwenge ushoboye gucuruza gusa bakiraho iyo si leta gasani umwana ari iwabo yasuye iwabo leta maze ikiri kumuhiga ntabwo wacuruza imogi bingana kuriya umare kangahe mu gihugu ntibibaho yaragiye yifungirana mu cyumba polisi irazira bana umuryango wose ko bamusohoye iwabo ku ivuko muri karitsiye mu Gatsata aba DEA dore nyine ukuntu mureba na se I had no choice. nta yandi mahitamo nari mfite usibye kuguteza leta mama we Don't look at me like windeba gutyo Gasani mama we niwe wamufungiye What was I supposed to do? urumva nari gukora iki papa yari uri snitch ndakwiyamye si To be an accomplice? iyo namurega bari kuzanyita umufatanye cya uyu mubyeyi arikunda kuva kera Oh, you're a drug dealer? uzi ukuntu abantu banyita knows you're a drug ngo ndi umubyeyi wa drug tira ngo nabyaye icyana gicuruza ibimogi That reflects on me. uzi ukuntu bingaragaza ko ubucuruza ibimogi Every time I go buri uko ngiye ku isoko mba ndi kubona ndi igisebo mu bantu to jail, it's for your own good. kuba ngufungishije ni kubw'ineza yawe genda ubuzima bwawe babushyire ku murongo ababyeyi benshi urabizi bafungisha abana bakaboherereza iwawe kugira ngo umwana ajye ku murongo bibaho byo hari n'abari kureba iyi filime bagiye babohereza Looking at Mrs. Crazy, your son. wese wamuturanye madamu Garisi urandeba icyo umwana wawe si ibandi abaturanyi menye bari bashungereye barakwereka umusore bamwohereje kumufunga i Madrid abantu munkurikiye muri Madrid namwe mbateye peace Open up cell number 3. Madrid uzi ukuntu mbafasha gukora ishene batuje byibura bakagira ikibarangaza njye wundi nta hantu hamwe filime zanjye zitari zakwiye ahantu hose nk'udutabo tw'abahamya ba Yehova urebe yaje muri gereza urebe filime My name is Diego Delgado. amazina yanjye banyita Diego Delgado bizuti ni umuntu baje gufunganwa muri serimwe uraryama hano
ageze gereza rero agiye kwepa gereza cyane kubera kuyishyura amafaranga ya bail none kuri inshuro ya jisheni. I don't want to talk about it. Kuki wafunzwe? Wafungiwe iki sinshaka kubivuga. Oh, come on, George. Kira George. If we are to be friends, we must trust each other. Nimba tugiye kurarana turi inshuti ubwo tugomba kubwirana. A conversation. Icyo kiganiro singikunda Diego ni umusore bahuriye muri gereza yitwa Diego. La mucha careta para llegar a nada, you know. But we are roommates. Turara mu cyumba kimwe. And we must talk to each other. Tugomba kuganira. I'm arrested for stealing cars. Je bamfungiye kwiba mu modoka. Sinkubwiye? For the grand theft auto. Ariko naribaga cyane biri ku rwego rwo hejuru. Ntago ari ibintu. Murder. Je bamfungiye kwica. Mva kubeshya. Ni kwa kundi ubugira ngo banagutinye gereza. Je nisha abantu narabamasa. Bagufungiye kwica. Kikangamo. Buni tuzararana bugacya wanyishe. Uyatangiye kujya arara yica avuga ati uyu muginga azanyica. Gereza. What do you got down there, Diego? Uri mu biki Diego? Nothing. Just a little project. Naga projet mfite gato ndi kwigaho muri gereza. Muri gereza barahafasha umuntu gutuza akitekereza agategura n'imishinga. Akambega ubwonko akabusubiza ku murongo. Not for you to worry. Wewe wihangayika ntago bikureba. Come on. You said we're supposed to be roommates. Ariya wambwiye ngo dukwiye kuba abantu barara mu cyumba kimwe twayatubwirana buri kimwe. You have your intrigues. Wowe ufite gahunda zawe nanjye mfite izanjye. Today is a happy day for me, George. Uyu munsi ni umunsi mwiza kuri njye George. 9 months from today I'll be in Medellin. Amezi 9 uyu munsi nzaba ndi ahitwa Medellin ndi kunywa champagne mu mezi 9. Nzaba narekuwe. Ntago uyu mugabo bivuze ngo numugabo uhagaze ntago ari babandi bavuga ngo ninsohoka nzangwa ngo nzangwa icyuma oya ati nzasohoka nje kunywa champagne. Wozafunga igihe kingana iki? Katurebe. Nzafungwa 26 months. Amezi 26 ubwo ni hafi umwaka n'amezi angahe? 26 months. Amezi 26. Murder. Kubera wishe umuntu warambeshye. Iyo wishe umuntu bagufunga imyaka myinshi noneho bagukatiye imyaka 2. I gotta get out of here, Diego. Mfite gusohoka hano Diego. Fresco, hermano. Only 2 ways I know to leave here early. Hari uburyo bubiri bwo gusohoka muri gereza kare. One. Uburyo bwa mbere is to escape. No gutoroka gereza. Hari uburyo bubiri bushobora gutuma igihano wakatiwe muri gereza utakimaramo. Okay, what's the other? Ubundi buryo bwa kabiri butari ubwo gutoroka n'ubuhe bwatuma leta igufungura kare. Ubundi buryo bwa kabiri ni ukugira karimo ukora muri gereza. Yize nk'umuntu uba warize uvuga ati nzajya nigisha abanyeshuri. Hari igihe nimba wakatiwe imyaka 2 ushiduka gukubisemo nk'umwaka umwe. Leta ikavuga ati basi ufite umusanzu wahaye izindi mfungwa wadufashije kuzigisha zitari zarize. Umusore saba umwarimu muri gereza. It's fucking possible. But for me to walk early, basore kugira ngo uzafungurwe muri gereza vuba nuko mbigisha mukazatsinda ikizamini sibyo baramuseka n'imfungwa zitize bashe kuzigisha. You might be able to get diplomas and get jobs when you get back on the outside. Mugomba kwiga mwazasohoka mukabona akazi. Motherfucker, I'm a criminal. Twe turabanyabyaha. Me no fuck. Dusotse n'ubundi nta kazi kazima twakora mwana. Nabarara. Let's learn some criminal shit. No mbigisha ibyerekeranye se no kuntu mwakora ibyaha musohotse. Take your deal. Ariko turumvikana. About half the time I teach about this George Washington character. Ngiye kubigisha. I'll teach us how to smuggle drugs. Ngiye kubigisha ukuntu mwacuruzamo ibiyobyabwenge mubyambutsa nk'amagendo. No namwe munyemerere mujye mwiga n'amasomo. Chicago with 660 pounds. Nafunzwe nzira gutambutsa urusaga 660 ku kibuga cy'indege by'urumogi. 660 pounds a week. Mugenzi wari kanga Diego umwe bafunganywe. Go on a single engine set. Jewe nagurutsaga ibiyobyabwenge nkabikora muri Mexico nkabyambutsa nkabizana muri Amerika nkabigurisha Amerika yose. Mugenzi we bafunganye yari kanze. George wa mugenzi we bararana yamwumvisha none icyayi yasize cyanyacyo. Listen to what you say to the class. Numvisha ibyo wavuze kare by'ukuntu watambutsaga muri umugi kare. Never believe you were a murderer. Nari mbizi kutari umwicanyi. I knew you were a magic. Nari mbizi kuri magic uri umunyemashi. I'm tired, Diego. Ndananiwe Diego, sinzira. You know, in my country. Uzi mu gihugu cyanjye umuntu bita magic cyari cyo. Ni umugabo ufite indoto. Umugabo kandi uzazamuka. Umugabo ufite ikintu kidara akagira icyo kibyaza kizima. You have a dream, George. Ufite indoto George. Some fucking sleep. Man uretse nk'isinziriro. You have a dream. Ufite indoto. Maybe you will accomplish. Ahari izo ndoto uzazikabya. But you failed. Ariko mbere warananiwe. Kubera iki? Because I got caught. Kubera ko nafashwe. Oya. You failed. Indoto zawe zakunaniye kuzigeraho. Because you had the wrong. Kubera ko wari wararose indoto zitari izanyazo. Mva magambo. George.
What do you know about cocaine? ikiyobyabwenge bita kokayine ukiziho iki? uriya yacuruzaga urumogi rusanzwe. What type of planes? mbere na mbere niyo ndege wakoreshaga? 4 passenger. ni akadege gato kajyamo abagenzi 4 tumwe bita cyabakanga. So that means bisobanuye ko how many kilos can we? iyo ndege yatwaraga ibiro bingana iki by'urumogi? I don't know, probably ibiro Denver. ijana ku ijana ndi muri gereza. abantu bari bazi ko mfunze ariko byahise bihinduka nk'ishuri ryo kwiga ibyaha. Came out with a doctorate. ninjiye muri gereza mfungiwe gucuruza ibiyobyabwenge by'urumogi. soka noneho mfite masters mu gucuruza kokayine. barakwereka yafunzwe amezi 16 kubera yigishaga muri gereza. ntabwo yaragifunzwe imyaka 2. I had to live at my parents' house and find. narasohotse leta inegeka ko ngomba gushaka akazi kandi nkajya mbana n'ababyeyi banjye. agisohoka yisamagara Diego yari yafunguye imbere ye. bagufunguye bamfunguye samagara y'anshuti bari barayifunguye imbere ye. imwe yamwigisha ukuntu bacuruza kokayine muri gereza. ibintu byose bimeze neza hano ntuye. Do we need a plane? How does this work? When do I see you? Slow down, Georgie. You need to George. here. Everybody meets everybody. ngwino hano duhure tuganire business y'imikorere. And then we talk about airplanes. Okay? Can't go anywhere, Diego. nta hantu nemerewe kujya Diego. Nice and turi papa. Pop, one minute. agomba kujya kubana n'ababyeyi iyo bakurikuye kuri parole niko bakubwira. Stay. But George, George you'll be back before the. we fata indege uzundebe uhita usubira muri Amerika ntabwo bari bumenye ko waje hano. sibyo? This or not? barakwereka umusore isavayo ahita azahitwa Cartagena ni muri Colombia muri 76. bese afata indege yihuse akiva gereza. dore wa mugenzi we Diego bari bafunganywe. iyo ari hanze atari muri gereza ni umukire. buri abantu bose bari muri gereza suka ari abakene bari ingagari iyo basohotse. ibiro 15 bya kokayine Receive 100,000. bihwanye n'ibihumbi 100 by'idolari. business batangiye kumujyana. I'd like to go over the details. ngiye munsobanurire detail yose. yaje kumuza n'undi mukire ngo yinjiye muri gereza afite impamyabumenyi ya segonderi mu gucuruza weed. asohoka afite masters cyangwa se doctora nako mumbare doctora mu gucuruza kokayine. Will there be clothes in the suitcase? What? none se uzajya wambutsa kokayine ku kibuga cy'indege? ibikapu bizajyayo birimo imyenda? uyu araseka. ni umugabo baje kubahuza. Okay, yeah, let's try it. katubigerageza. Yeah, who's close? imyenda izajya birimo ni yandi mu gikapu uzajya utwaramo kokayine wambutse ku kibuga cy'indege ni ukwiyahura. Okay. Diego undi mugabo arambaza ikimana arabona nashoboye akazi ariko uzi kubwira umuntu atakazi nge nagakora ahubwira ariko niyongeye gura n'umuntu ariko ngo undi zo filime zanjye zikora gute kibyo bintu filime zirebwa na miliyoni 5 ku cyumweru. mva Gentlemen, please. we muri kera usasu yatangiye kurakara abantu bashidikanya ku mikorere ye. urabwira ati nimba turi abakora dukorane uyu akamuhata ibibazo tuzakora uti. Está bien, tenés mi palabra. Sí, está bien. Mi palabra, ¿ok? No me importa. George. Cesar is just being through. uyu mugabo aragira ngo amenye akantu ku kandi kandi tugiye gukorana nawe. usore bashaka kumugira umuntu uzajya wambutsa urumugero ujya avana hamwe arujyana ahandi. Jeza. But just remember, Mr. Young. wibuke Mr. Young. I'll be with you the whole way. mu nzira yose tugomba kuba turi kumwe. nzaba ngucunga ibyo uzakora. katurori ese aza ku kibuga cy'indege cyitwa Logan. feri ya mbere umusore agiye kujya yambutsa ngo kokayine. akiva gereza yari ameze nk'uwagiye kwiga gucuruza ibiyobyabwenge ahubwo aho kugira ngo babimumaremo. dore ya mavarisi ya kera. umusore yese atangira kugeza akambutsa ibiyobyabwenge ku kibuga cy'indege. kokayine. You're carrying drugs across the border. iyo utwaye ibiyobyabwenge byambutse umupaka icyambere ni ukugenda wikarumye utuje. iyo nabaga dukwambutsa ibiyobyabwenge natekerezaga ibintu bishishikaje nk'ibirori, sexual encounter, ibintu by'ubusambanyi, ibintu nyine bimugisha umutwe nkanyura ku kibuga cy'indege niturije nkamera nk'uri kumedita nta muntu wamenya ibyo nta bwoba mbega mfite. imagine kandi akadetaye kose k'ibyo bintu. nawe utekereje ko uzafungwa niba gufata igihe kinini watitira imbere ku kibuga cy'indege. ni ukunyura ku kibuga cy'indege witekereza ibindi bintu. mwagurutse neza twagurutse neza. On vacation? uje mu kiruhuko nje mu kiruhuko. Ufite amavarisi yuzuye ibiyobyabwenge. On vacation for only one day. uje muri vacances y'umunsi umwe? Oh yeah, my brother's wedding. yego n'ubukwe bw'umuvandimwe wanjye. Nice ceremony and everything. ni ibirori byiza bitaritahira. Open your bag. fungura ibikapu byawe. ibikapu birimo urumogi ku kibuga cy'indege. sora kure igikapu. rebe kure igikapu. Whose clothes are these? imyenda ni yandi ni yanjye. wambara amakariso y'abagore.
Old habits, you know. nyine ngiye se ko ndi umutinganyi ngiye ndyamana n'abagabo tu nawe ahubwo wampaye akanimero funga nakomeza gukora ku makariso ngiye ntago nkunda hari ibintu nyine ukurukaje n'abantu kubona umuntu asobona nkuri nk'ikigoryi kigitinganye nikimva imbere kumbura umuraro uri sibyo uri gukora banze kumusaka neza kubera kuba jeune ahita sohokana ibiyobyabwenge bye atuje amafaranga menshi cyane ibi filime. The trial period was over. Igeragezwa ryari rirangiye bwa mbere acyambutse ibyo biyobyabwenge byari birangiye. Commercial flights weren't going to cut it anymore. What we needed was a pilot. Gukomeza gutega indege zirimo abagenzi byari birangiye twari dukeneye no gushaka indege yacu bwite tuzajya tuzamo. Bahise baza gushaka umupiloti bashakire private jet n'umuntu uzajya uyigurutsa. Private jet yari hari ariko Diego agira umugore bahora batongana. We make the pickup, refuel once more in the tuza dufata ibiyobyabwenge and then fly back. tuparike Bahamas dushyiremo benzine dukomeze. What? You. Weho inshingano zo zarangiye. Fly, you're not a pilot. Dufite pilote dufite tuzajya duhura umujyi akaruranguza we ntago tukigukeneye. You make a percentage and a generous one and you're lucky to get that. I see. Bega batangiye gusanga bamukura mu kazi bamenye inzira uburyo abikoramo ntago bakimukeneye ngo rwambutse kuko bafite umupilote uzajya urujyana. 10,000 per kilo for everyone. You. Yaba we n'uyu tuzatubishyura $10,000 That is all. There is no negotiation. Murayafata ni muyafata genda shaka ebyiri. Come on, $1 million each had such a nice ring. Umva nimba bagiye kujya baduha $3,000,000 ku kwezi ubwo nzajya njyamo ebyiri wowe urimo. You guys don't have to do shit. You We just nacyo kimwe uzajya ukora n'icyo uzajya utwara indege. You good with this? Bino nacyo bigutwaye ari $3,000,000 bazigabane. Pero ¿cómo vas a hacer caso a Uya afite umugore w'umusazi tongana mu cyesipanyoro turashize. Diego nawe arakubita turashize vayo hano waninjo uraburi makupura bayifite ibibazo byayo utamenya. Do you have pictures of your kids? Ariko ufite ifoto y'abana bawe? I need to see them. Nkeneye amafoto y'abana bawe. The names of the n'amazina y'abana bawe n'ishuri bigaho. Ntago najya ngo indege yuzuye ku kayini ihagaze $1,000,000 n'amamiliyoni ntazana famiye yawe ba ku buryo unyibyura umugi rwanjye byana byawe ntabyica. Umupilote sawa urumva iyo ugiye kugira ngo baguha ako kazi udepoza amafoto na adresse z'abana bawe niyo CV utanga kugira ngo utazabiba niwibagirwa ayo mafoto sha y'abana bawe iyo CV tutururi ubwo babararakaye. George, come here. George, ngwino tuvugane ishyano ry'umugore hano. Ngwino urebe. George avayo. George. Yeah. George, karame. Ngwino umwe bafunga ngo. Come here. What's the matter? Ngwino. Aside from the fact that we're moving 300 fucking kilos. Man, tugiye gutwara ibiro bisaga 300 mu ndege. Really? $1 million for first run is bad. Na $1,000,000 y'amadolari menshi cyane. Chump change. Amafaranga menshi. We'll be fucking hauling suitcase across the border. We're getting screwed here. You know, George. This is a very small part. Man, bino bunaye amafaranga na kantu gato muri business turimo. Need a favor from you. Hari cyo ngukeneyeho. Hari favor ngukeneyeho. Favor was the favor yansabye kubera umugore rero kumutuka. Kwari kujya kumufatira ahantu ibiro 50 by'urumogi bya kokayine habimujyanira ahantu. Ntago yari favor yoroshye. Sasa yaramusabye ati mwari urabona umugore amereye nabi. Hari ahantu agomba kujya gufatira umugendo urumfatire nkwerekana urujyana. Uyagiye kurufata yitwa Miami ku beach Florida. How you doing? I'm George, friend of Diego. Bayita George ndi inshuti ya Diego. Bahise bamufataje gufata urumugi. Where's Diego? Diego ari hehe? I don't know, he sent me. Sinzi yanyohereje. Cyane nitwa George. Oh. George. Well, that explains everything. Ibyo none birasobanutse. Open your mouth, George. Fungura umunwa George. Get fucked. Fungura umunwa. Good mouth. Hey. Are you listening to me? Uri kunyumva? You hearing me? Kunyumva. Yeah. Diego. 50 keys for Diego for 3 weeks. You tell him I don't. Diego ngiye kumwohereza ibyo bwenge biro 50 ngiye kuguha. Kuwa gatanu nzabona amafaranga yanjye. Mu byumweru bitatu nzabona amafaranga yanjye. Urumva? Musore uwo bamutumye ngo ajye gufatira urumugi. Baramubwiye ati mu byumweru bitatu tuzabona amafaranga yacu. Bamuhereza urumugi. Hey. Biro 50 bya kokayine. Hello, may I speak to George? Navugana na George umusore yabaga iwabo niko leta yari yaramutegetse yakoraga izo business agataha iwabo. Leta ruko nikuri kuvuga ati genda uwiwanyu ushaka akazi umwana mwiza uve muri iriya nzira mbi. Kumwe bakurekura kuri parole. Hey, how are you? Bita Diego.
afite ibiro 50 bya Diego. Bad news, George. Amakuru mabi ndi muri Colombia. I sure would like to see you. Ko nshaka ko duhura. Some of your old friends. Nahuye n'inshuti zawe wantumyeho hari ibintu byinshi nshaka kuguha. George, uzi byambaye yose. I'm afraid you're on your own. Ibiyobyabwenge bagoye ugomba kubigurisha ukaba amafaranga yabo kuko nje ndi muri gereza. Ibaze na umuntu yagomba gushyira ibiyobyabwenge akabigurisha akabaha amafaranga ba nyirabyo yafunzwe bano bagabo kanye kari kose barafungwa. Umusore bya biyobyabwenge bimaranye iminsi atamenye ko wagombaga kubigurisha ni muri gereza yese ajya kubishakira umukiriya ajya Hollywood mu bastari. 185 urumogi rwa nyarwo iyo turupimye rugera ku 135 bafite ukuntu barupima. Katurebe rero none imbere turi bugereho. Well, that starts melting at around 100. Naho iyo rurwa fake byibura rugerageza rugera ku 140. Good. Ndabona ruri kuzamuka 100 rugeze ku 140 rero nta kibazo cocaine. Na star igeze Hollywood ugeze ku 150 ruzamuka we bega ni ikigaragaza karite yarwo. Ugeze ku 160 ufite karite irenze. Yesu Kristo iyi cocaine igeze ku 180. 187. You get this stuff. Iyi cocaine uyikuye he? Muri Colombia. Ifite karite hejuru. Kasa. Oh, do you mind if I? Wareka se nka rya karongo kamwe nkumva uko rumeze. Fuck it, let's all do it. Oya reka twese tugafate agashoti turusuzume. Bose. Barupfunuza bumve. Baje kurugurisha. Abastari bo muri Hollywood urabizi babikora. Abastari benshi bitamo. I tell you, Derek, sinakubwiye urakora. It's great. Lorenz, what am I supposed to do with them? None se urumugi turukoresha iki? Tell it. Turugurishe? Jesus Christ, George, I don't see you in 2 years. George, maze imyaka 2 ntakubona. 110. None ushunsaniye amapound 110 y'urumogi. Nako ya cocaine ubwo ni nk'ibiro 50. Right. But it's going to take byantwara nk'umwaka urumogi iyi cocaine ingana gutya narayibonera umukiri. Feel my face. We isura yanjye ko numva yamvuyeho. I mean, I can touch it. But I can't. Kuyikoraho ariko sinyumve. Kubera cocaine nkwe. Barakwereka muri iryo joro. Urumogi bararugurishije rurara rushize. hours. Mu masaha atarenze iminsi 2. 36 hours. Mu masaha 36 ubwo ni iminsi ngahera ni umunsi n'igice. Urumogi bari bumaze kurugurisha. Take us longer to count it than Urumogi bavuga ngo barugurisha nko mu mwaka. Mu munsi umwe n'amasaha make bari bumaze kurugurisha. Nyuma y'indi minsi 3 isore yisasa hakurino. Rwara urumogi bari bavuze ngo bizatwara byibura iminsi mike n'ibyumweru 3 kurugurisha. Umusore yo cocaine yigurishije. Mr. 3. Hola amigos. Azanira amafaranga ba nyirayo. 1.35. Bazana miliyoni yanyu n'ibihumbi 350 ubwo kandi nabo bayakuye haye ayaba yayarengejeho. Vayo tukujyane. Kuranjana ese bahise umushimuta. Bamujyana yitwa Medellin muri Colombia. Barikanze babonye umusore ushobora kugurisha cocaine yagacurujwe byibura mu kwezi ayigurisha mu munsi umwe. Barikanga bahise bamushimuta. Ninkanjye uburyo namamaza ikintu abacuruzi bari kuzacuruza nk'imyaka 5 mu cyumweru kimwe bakaba bakimenye. Igihugu cyose bakaba bakimaze. Bosi banjye bakikanga. Bura ninjye muntu ukurikirwa cyane ku isi. Sorry. Dore uba mushimuse bakamuzana. Hari umuntu ubuteye ubwoba. Kuhagera kumbe hari Diego. Hey, what the fuck is going on? Mani bicyuke mbere hano. Kizo kubona mwana. Pablo used his influence. Nari kuri muri gereza. Pablo yamfunguje. Pablo Escobar. Umunyabiyobyabwenge wa mbere wabaye ku isi. Pablo Escobar we ntajya avugwaho. Just hit in America. Ikoresha ukashoboye yaramfunguza. Life is cheap here, no offense, but you know what I'm saying. Icyo mvugura cyiza. Fucking mouth shut. Okay, ndakomeza nceceke. Now, who's this person in California? Ese umuntu mukorana muri California uri kukugurishiriza cocaine nindi? Who? Inshuti yanjye. Friend, fucking friend. Inshuti yanjye ntaga kureba. Mwe mu rumogi wondo ugurishaho ntago bibareba. Okay. Buri muntu agira ibanga rye ry'akazi. Barimenye ntago baba bakigukeneye. Look, that's Pablo. Bura nawe uzinyira inzu ntago wakenera umukomisiyoneri turi Pablo Escobar. Pablo Escobar ni umunyabiyobyabwenge wa mbere wabayeho ku isi w'umuherwe urenze. Nta muntu utamuzi. Umusore icyo gihe bamuzanye guhura na Pablo Escobar. Kugira ngo umve urwego yaramaze kugera. Pablo Escobar bamwumvaga nk'inzozi nta muntu wajya. Pablo Escobar yasuzaga abantu bagasigara babarasa. Yagasani. Pablo Escobar. Barihuriye. Padrino. Bamwitaga El Padrino. You're Pablo Escobar. Akaba Pablo Escobar. Those of you living on the moon for the last 20 years. Uyu mugabo twari tuzi kaba ku kwezi imyaka 20
20 ishize yose nta muntu wari uzatuye. Bamwitaga El Padrino cyangwa se The Godfather mu cyongereza. Let's go. Nadio. Tugende we ntago tugushaka. ¿Cómo? ¿Aquí hay un error? No hay ningún error. We ntago tugukeneye. Tú quiere ver solamente el señor. Dukeneye no munyamerika gusa. Esperar aquí. Kandi uyu niwe bakoranaga. Uyu niwe yikangamo kujya gura na Pablo Escobar ni ibintu biteye ubwoba. Abantu bose na leta y'Amerika aramuhigaga za CIA zaramubuze. No. No, fuck. No, wait. It's gonna be fine. You go. Umva biraza kumera sa. What the fuck? I'm not going over there. Yeah. No, you gotta do all the talking. He says, Señor Escobar only wants... Umva nimba Escobar ariwe hashaka, ntago ari njye. Wegenda. Utinze yanakwica. Pablo Escobar bamwumvaga nk'umuzimu. Katorore. Sorafayo. Ndikubereka filime y'abantu babaye uyu musore yitwa George Young. Ujye muri Google byandikemo n'umugabo wabayeho yapfuye ejo bundi muri 2021 mu kwa gatanu. Yakoze amateka Amerika yose iramuzi n'umusore. Kumbe niwe mugabo na Pablo Escobar yarumiwe. Utwara ibiro 50 bya kokayine mu munsi umwe akabara bigurishije. Oya ni iminsi 3. Greetings, Mr. George. Muraho Mr. George na Pablo Escobar yaramushimiye. Muchas gracias. Gracias. Nawaza ka Espanyol gake ko kubeshya. This man. Urabona uriya mugabo? He was full of courage. Yari umugabo ufite umurava. Informant. Ariko yatanga amakuru. He could have run, fled the country. Yakaba yarahunze igihugu agacika simwice. And then his wife, his children. Ariko nahise nshimuta umugore we n'abana n'ababyeyi be n'inshuti ze bose. Many people would die. Abona kari benshi ndi bwice natizana. Ahita yizana mitamwica. Ndabyumva. Well, let me take this. Thank you very much for inviting me to ko wantumiye mu gihugu cyiza. But poor. Dufite igihugu cyiza ariko gikennye. Bananas, these are icyo dufite ni ikawa n'ibitoki ibyo twiriza hanze. Ariko nyine usanga igihugu gikennye. Uyu mugabo yari afite amaproje menshi mu gihugu kubera amafaranga yari afite. Yagerageje kuzamura ubukungu bw'igihugu cya Colombia. Niyo mpamvu wasangaga adakorwaho. I need to find an American. Nyeneye umunyamerika nakwizera. And with honor. Wa mugabo w'icyubahiro kandi uzi ubwenge. Icyo ukeneye ni umunyamerika utinyuka wacuruza utagira ubwoba. Gutinyuka. Look it. I can do several things for you. Ni byinshi nagukorera. I can transport the coke. Natwara cocaine nkayikurana muri Colombia nkayijyana muri Amerika California. Dufite abapilote dufite amadege umusore yaramaze kwagura nawe tirose akeneye abantu bamukupura umujyi gusa. Kurangaye right at the top of my head, I'd have to ibyerekeranye n'amafaranga reka mbanze mbaze Diego hari ukuntu ushobora guhubuka ukavuga make ariko urabanza ukabaza umupampe wawe umenyereye Pablo Escobar akubwira ati muce menshi. Again, this is a language that I would have to discuss with my iby'amafaranga byo ndabivugana n'umwunganizi wanjye Diego mbone kukubwira ayo uzajya kama nk'ibiro 300 byibura ukishyura nka miliyoni 3 zanjye nawe isige nkaziguha. But please kuramo ibyo biri neta ariko turebe kutareba imirarisha. These complications. Urabona bino bitangiye kuzana byo kugorana byo uriya musore. Mujinga yibaga mu modoka. Ateze ibibazo byinshi. 50 kilos could have been a big problem. Iyo muhabira biro 50 bya ukayine kubigurisha byari no kumugora. Nje sinkunda abantu bateza ibibazo. Hine abantu bari seri bazi cyo gukora. Yo comprendo. Ndakumva. With all due respect, Ubyero byawe El Padrino, The Godfather. Diego is my partner. Diego n'umwunganizi wanjye. So I won't negotiate. Ntago turi bukorana dahari. Turakorana umvisha umuntu utabasha kugambanira inshuti ye bari kuvugira ati inshuti yawe twayirukanye tukipangira toya nawe rikaze muri diro. Estoy contento. Bueno. Nje ntacyo bintwaye ibyo biranyuze estoy contento. Kino tukino kuganira shana gukunze bashaka ko nubye kuganira. Baba mubonyemo imari ntugire ngo nurundi rukundo babona ko ari cyo yabamarira. Hakuze umuntu imara kayigurisha mu minsi mike ni nk'abakire banyobotse ngo mbamamarize. Mu gihe kitarenze icyumweru igihugu cyose kiba cyakangaranye kivuga ati iyi produit yaje kwisokora. Yo. Subo jave. Bajan. Subo miguita. Padrino. Kureba Diego. Miguita pues. Ni Pablo Escobar. Baramutiye. Nafashe umwanzuro. Wene musangiye kubajyana muri business mu nkorere. Yes! Bahise bajya muri business ukorana na Pablo Escobar. The American culture like an atomic bomb. Cocaine muri Amerika yaragiba nk'umuco. Kuko cocaine nabanje kwicuruza mu bastari ba Hollywood. Ikina bastari barimo n'abaturage bo hasi bose bahita bakijyamo bakumva ko ari byo bintu bigezweho. Umusore yagiye gurisha ibiyobyabwenge ku bastari bose. Industry y'imyidagaduro
bakanywesha kokayine. Ibi ni ibintu byabayeho bibafita George Young. Abasitari b'icyo gihe muri za 80 70 ubwo nibarambo n'abandi bose bari hit yarahise banywesheje pe. If you snorted cocaine in the late 1970s or early 80s, there was an 85% chance it came from us. Nimba warigeze unywa kuri kokayine mu myaka ya za 70 na 80, menya kuko ishobora kuba 80% by'amahirwe ari ngewe wari wayinjije muri Amerika. Ni ku musora avuga. Bamwita George Young, ni umugabo wabayeho. Yaragiye agurisha kokayine dore amafaranga. Dore amafaranga. Bari basigaye bibura ahantu batereka amafaranga, inzu yaragiye yuzura amafaranga. Business iragendera baryohana. Uyu musore yabayeho ni uwanyawe. George Young. Young bandika Jungu, nkuko byumva Jungu, JUNG, no kugira ngo namwe mukore ubushakashatsi mutagira ngo nimwe bya filime byo kubeshya. Ibi turi kureba uyu mugabo yabayeho yarabikoze. Hey! Nyegasani. Amafaranga baye menshi. Noriega's bank in Panama City. Umunye-Colombia bitaga Noriega, General Noriega. 50% surcharge. Yafunguje only 40% of my money. Yatufungurisha by'ibyobyabwenge muri banki y'iwabo. Abantu bacuruza ibiyobyabwenge twese tukajya tubitsa muri banki amafaranga atemewe n'amategeko twakwiye mu biyobyabwenge, ariko banki igasigaranaho 30%, twe tugatwara asigaye. Urabizi umunyabiyobyabwenge ntabwo yabasha kubitsa amamiliyoni menshi adafite kuna dekarara aho yavuye. Umusore atangiye kujya muri banki bamuhana agatabo ka banki, we wireba yongesheje munangi wireba yanjye. Baragiye barakira. None babona na banki bazajya babitsemo. Ariko uzi gucuruza ibiyobyabwenge, ushobora gucuruza ibiyobyabwenge ukinjiza amamiliyari, ariko ntiwajya muri banki ngo uyabitse. Kubaza ngo uyakuraho ukora iki ya dekarariya justifiye bikagucanga. Ariko ufite banki uri weho 30%, bagakubikira amafaranga neza utayabitse mu nzu. N'umutekano. General Noriega n'abamuzi baramuzi. Ibyo bintu yabibafashijemo. Katururi muri icyo gihe. I'm married. Barakwereka cya kigori gibakuranye bagiye bafunganwa bari batangiye gukura cyakoze n'ubukwe. Kandi bakora bwa bukwe bwiza n'abakiri, ukabona abagabo birirwa basinze, ubabona mu kabari ukaberwa ibintu bakora kandi ukabona n'abakapu. Turamuntu ukora mu kabari agataha muri barabasi. Niyusuruka 2 na kangahe bakura amafaranga he. Honyara abantu nanjye basigaye baza ngo nkura amafaranga hewe ngo rukasigaye agikuzimu. Hello? Ujye munguriza nzabishyura mfite amafaranga. Sasa bakora kuri uwo munsi w'ubukwe yari umukobwa bahuye. Yaje mu bukwe bw'abandi. Ahura n'umukobwa wambariye umugeni, nawe yamwambariye. Hari abantu bambariye umugeni n'undi yamwambariye, undi ari igihe. Kucyuri guseka. Umukobwa bamwita Penelope Cruz, ni icyamamare nawe. Uyu ni Johnny Depp, we ntajya avugwaho, ararenze. El americano. Mr. Young. Not my fiancée Mirta. Yeah. Augusto would like to see you immediately. Augusto would like to see you. Augusto arifuza kukubona. Okay. Tururi. In a minute.